Kaseng Neutrap Integrated Territorial Organization lani ke hitu ha ka khat atarik unayung arja RPR kala ban khang tala ya ka khadap lumpisa lani ka tolkit ka badan ha kasnang Pamolen Ribhoi district rangkat bekit khat jaga hitu bat kumju uru ki longkeme ki lahir sekate ke jaga ban khang tala ya ka te ke jaga lumpisa joka National Highway Authority of India na ka dau bakala satulop ya ka kong junita seliang ka balong kanong trai ka badi pe dikmi ya ka te ka tolkit Presiden joka hitu Ribhoi district le thu bakakong junita seliang kadai ka trai khandau joka te ka jaka kha palasna ya ka tolki nrai matala nru banai kam sam layo satya ya ka tulap bat kala dan ru ka jing thmu ban weng no kam no sandan ya ka nakate ka jaka kumtan da kalen joka sangkala hiar sakte jaka ban khang tala ne din sipor pat lawan mi u ADM jongka Ribhoi district u ba ra bolang khar bikhiu haka ba ula kentu ya ka sang bakan pliswa ya ka ni ka tolkit bat usai khot bin bai ka khasau tarik mata u banai haka jukok poru pasen le thu man kaliang ba khar bikhiu ulaong pada amla man penbej haka te gasngi na kalian joka sang kadan hok man khang tala no ya kan ni ka khadap lu sa Nanti ini bangin ya keren minta kalau mau akan kawa video Kamu beri roda pesan. Kamu roda tak ada ni kan ni? Bias on desk kan ni apa? Baik ke tahu ya. Long ba. Kane ka kong junita seliang ha. Seling. Kadai ka in charge sang tu habai di batki nong tei kan thei. Ha. De la khatan banai. La kum bandru banai kemud kam ka saat tulop. Hadin ke jing saat tulop. Mentabat kisah sebenarnya ke tulop jongka. Te kat kum ki ngasasen ifi WhatsApp ya ki dulir ki balaya tho agreement dong haji syaka dawan kono peniro ka kam jongka kan ya baik. Tat hadu baka kam kuat surat bantri. Tang balong ka ka daw ka bapulong yang ni kalong ba ya ban tunduk tulop ya ka ngintip dah ka daw. Tang bang ngisim baik ya ka hok jongka ka ba dei ban yo kadi ban yo kan. No, nomor ba nakaliang usim ro kila late inquiry habis lagi jing sakut tulop jongka. Ken dal late to kit makiro nakaliang usim ro kila ai da jing tho hi ba dei tembe nei kan ya kan kam bat ban siu no ya kan ko tulop. Te kum ju ro nagadang ador bersnong ro kila ai ka ju hi kata. Kidi ban siu no jadi kan bukan ko company pan ka kinsting ing kita kam sim kya gen. Te kat nakaliang disiru ai ka jing tho pan ba kadang wi kan kabar nombor nyu ki ong ba kalak ban lit sakut. Long ki ai option man ban lit sakut te. Nakaliang jungi ngimpriang ra kenya kata bun min lit sakut haba kador bersnong kadai ka second party. Te kila ban rai maki tilada kimla ban ai kata te khang katuga ya katu git. Tilada khang te kumad ba phiru thian ban ta gain kan ka sertir. Ajing sia nakaliang disiru la di banirap kenya di lokal joma jidan kan kono jinge. Penban ki kelam da kongpong te. Te kata kadau ka pelong ingi ban pembor kenya ki. Te nakaliang jom kibat nakaliang bisa ketini ha? Elka kong jinta begitu kadina ka Kadina ne na po arpumer hi. Kadina arpumer. Tina kaliang magistrate mene hadin bangila persang banyak hang tu te la ya keren yang ti uang ba uang bang ini penbait la sinengkong. Ini penbait la sinengkong. La da kam long ka kam kamut pi wan bait khang bait. Ni ro nginum le su ba pin khang la sinengkong la da ngin nakaliang jing ngin la ban penbait ikan kam kamut pi la ban wan hi khang bait. Nginum khang su ki ban khang bait. kan ka kong jadi kam ta kalang te jum taro Kadang trebe ya dimentaru. Namar bakat kum ga dilir hi ga dan dimtala dawan da ko company ro kamut bakan dei nakaliang ga dor basong ga di bundan di. Namar kane ga di ga try jaka hi. Long haban ai ga tu. Hapor ba ai ga jaka gi ong kat ba fikwa kane katai la ban ai menta pandala wan la biang ga setting jong ki pat sedang saban wan dau ne sampai ka kong jinta kadika try jaka itu badan tertentu em lo hai kadi ga try jaka jong te tu ke ban yo snai tu gi ban yo
violation of Tiban law. snai ko tu dengkam cakap sesat je you penyatai. Tembukna tolong tekayo kam hang tu win kumgan chat di minum trekan tegen. Te haga jinge tho ya taro kadon hi ba kalong ka jintri long ka. Hadu bandaka kam kwa su bentre kata dong kamon la jong. Dekat boka dang kwa hi kumut ba kam jong ka ka benne gi. Te ka problem hi ka ba len long da di tang sa set pulok ka ni. Kenala kaliang ministry ro ba barbecue ila kular hi ban le berengkam la siningkong kala da kata ka jing kran kam trikam kumut ba nagalian jing siningkong kumut full bit khang bit namar ur la kubur ba kila pangkhang la dang lai ye da ban modra ka tumbe ji kam ta hi problem Boleh mah. Kalau guna lada kam senang sukses ngin saya cakmat. Kasau trik sa sibeje. Ngin ay angin happy island ya ka angin bak akti ngomong isa kami happy. Ungo isian. Ngin kongo isisen sa hakabar ngin kongo so. Dapi ang sakyam no sali sa no problem. Ngin na banta ka. Kabang crucial entah hi kedik kasau trik. King ada trik yang tak. Ali kata trik ko. Ni pila lente kala jin kan la kham chua. Kana ba unmyo ban dang yo ko menyalai. Jingwan ini kalau jemput cakmat ini lah berarti. Exactly. Matat minta siya drone kung kilatip baka tani ka issue lalong ham sensitive eh. Iyo kaparo tundo kay katsaw ring. Kadi ka jingjam jeng ikong ng bapili bila siya yuwen. Lada dili gibahay na kamot. Katala bethay kanila paragan. Kasi le puntahin ka ta. To ngin yashim ya katahi karay pero bihun em kong malnam ngator ko. Misrap na kaliang jong fi. Ngimla rangi ben sim karay. But itu minijari tesal ngamla asupan siya. Shanya na karay. Iwan mi ilde ngladon register biglawan. Bungman te paglain na shimil.